tugiriwe ubuntu tugize amahirwe yo kubona Oscar Barinda, afande Oscar Barinda yamaze kuba agera ku murongo wa telefone. Muri make rero tukaba twifuza kugira ngo tubaze ku bigendanye n'ibiri gutangazwa ku marezo sosiyo. Murabizi ko Kinshasa ibinyamakuru byandika byose bigamiye kuri Kinshasa, birimo biravuga ko ngo abarwanyi babo barimo gushyiramo FDLR, FARDC n'izindi ngabo bagenda bafatikanyije nk'uko baba bari mu nkengero n'umujyi wa Goma mu birometero bigera kuri 20 byonyine. Ku buhanga bw'ibyuma rero bamaze kutubwira ko bamaze kutubonera Oscar Barinda ku murongo wa telefone. Mwire neza afande Oscar Barinda. Mwire neza y'official. Urakomeye cyane. Turaho. Natwe turakomeye gusa ariko turimo kugenda tubona ibintu biri kugenda bivugwa bitari byiza n'ibiri kwa bikomeye cyane, wenda tutari buze kugenda twibandaho gusa. Twakubaza ku bigendanye n'aya makuru ari kugenda avugwa ko ruhande rwa Kinshasa bavuga ko ngo baba ngo bari mu birometero ingabo zabo ngo ziri mu birometero bigera kuri 20, ngo n'umujyi wa Goma donc ngo batangiye kuba ngo barawuzitiye ngo urugarijwe cyane. Nk'umuntu uba uri muri uyu mujyi ndetse unareba ibikorwa n'uburyo cy'ibintu biri kugenda bikurikirana, bimeze bite iby'aba basirikare bari gutangaza? Ibyo ni bikomeye cyane bituma muzi neza ko bahora n'ubu ngubu abanyakinshasa bazi ko Goma ikirimo leta, ingabo za leta arizo zikirimo Goma kandi zimazemo umwaka urenga. Rero bagira ibintu by'ikinyoma cyane muri ziriya media zabo. Mbese bashaka n'abaheza nguni, baba bashaka kubesha abaturage bari muri Kinshasa n'abandi bakongomani bose. Uzi neza ko bo nta nubwo bajya bemera ko bari Doha ibiganiro, ariko niyo turi bariyo, intumwa zabo ziriyo, natwe turiyo. Gerageza wongere ijwi kuri mikoro. Yego. Natwe turiyo, turi mu biganiro. Rero kubyerekeye imirwano nibo batangiye urugamba rweruye. Ariko ibyo bavuga by'ibirometero 20 byo no kubeshya. Ubu turarwanira za Kazinga iriya muri Basisi ku mupaka na Barikare. Za Mahanga twazigezemo, za Gatoyi twarazisubije. Yandi hari imirwano n'iriya mu Minembwe, za Gakenge mwabonye ko haguye umukoloneli n'abamajoro 4. Ni ukuvuga batayo yose y'abandi y'abahibu ibihunyira bimwe by'ijoro, ibihunyira y'abahibu batayo yose yarashize. Ubanza baragize wabyo n'abamwungirije b'amakuru b'amakompanyi bose barahaguye basize gato. Banza baraje ari mu masaha y'amanywa kandi buranga amahiba rwana nijoro, banza baribeshe bakaza ari ku manywa. Sabo gusa n'abandi bita jango ngo nabo kurwana mu ishyamba ngo nyine, ariko abo bose nibo tujya dutoragura. Bumvise ko ejo bundi twatanze 5,000 birenga by'abasirikare ba leta n'abambari babo. Bafashwe ba FDLR mu minsi mike murababona ku mupaka w'igihugu cyabo ngaho, nabo turi kubatanga. Kinshasa se kivuga ko ngo abo mwarekuye ngo mwabeshe ngo mwarekuye ngo abasaza badashoboye ndetse ngo nabagiye ngo baragira ibibazo n'ingaruka ku rugamba ngo badafite icyo bakwimarira, ngabazima ntabo mwabahaye. Ibyo bimeze bitango ku isuhanzana. Nose ngabo za leta niba ariko zimeze n'ubundi n'abasaza, umusaza w'imyaka 80 akiri mu ngabo. Ndetse n'umugore n'abana bagendana yuko nta barracks bigeze bubaka kuva igihugu cyabona ubwigenge. Barracks zihari iriya Rumangabo yubatswe imbere y'ubwigenge bwa Kongo. N'izindi zose za Mbanza Ngungu za Heriya za Kotakoli bose, mbese nta kintu, nta gikorwa remezo kitwa iki gisirikare, kitwa iki bitaro, kitwa iby'amashuri, byose nibyo nibyasizwe n'Ababiligi. Urumva rero abasirikare babura aho baba, imiryango yabo bakajya bazererana nabo aho babohereje bose. Ubwo niba bimukiye ahantu runaka bakajyana n'abagore.
bakajya n'abagore n'abana. Oscar uvuze urugamba rwatangira rero wa umusirikare ari wasise ni mfate Kalashnikov cyangwa mfate Bucura muhongisha rero Kalashnikov akayijugunya tukaza tukayifata ukashaka uburyo ari butabara umugore n'umwana akabirukankana nawe agahungana nabo cyangwa agakuramo n'inifomu. Oscar uvuze ku bijyanye n'imirwano wari uvuze ko ubu ibitero biri kuba hafi na Warikare na Masisi ku mupaka. Urakoze cyane n'ubundi ubaye nk'utuzana kuko nahoze mbona n'ubundi binyamakuru n'ubundi byacisha sa barimo baratangaza ko ngo ubu tuvugana rwose ngo Kazinga barimo kuyikontorora ngo bamaze kuba rwose bayigarurira kandi warutangiye uvuta imahanga turayifite naho ubu imirwanire arimbanije gusa ariko tukajya tugira n'iki tunashaka rimwe na rimwe hari igihe tujya tudura cyane ku bigendanye n'ibitangazwa n'ibinyamakuru kuko usanga ibinyamakuru byinshi bikorera aho ngaho igoma ndetse byinshi binagendana namwe cyane cyane nk'abayobozi ba AFC iyo bagiye mu bikorwa runaka. Hanavuga nk'ikinyamakuru cya Kivu Morning Post abitwa ba Gatsova bitwa abo ba Steven Wembi nabonye ari abanyamakuru akenshi bakunda kuba bari hafi cyane na AFC M23 ku buryo ibyo batangaje akenshi abantu barabyizera cyane. None muri Kazinga mu kanya bavuze batangaza ko ngo yaba irimo gukontororwa na FARDC. Ibi byo wabitubwira gute ko numvishe wagira ngo wari wamaze kumenya ko hari ibitero? Hari ibitero ariko twabakuyemo twabakuyemo nitwe tuyifite Kazinga nitwe tuyifite Gatoyi nitwe tuyifite Mahanga nitwe tuyifite ziriya za Minembwe za Gakenke nitwe tuyifite aho havuye abo nakubwiraga abasirikare bakuru nakubwiraga yego bose baranahunze bakwiye imishwaro izo za Ibu zose na za Jango n'ibiki byose bose bakwiye imishwaro nuko nyine twebwe twubahirizaga ngenge ntabwo tubasatira ngo tukurikirane tuguma dusanzwe tugacunga umutekano w'abaturage. Yego. Hanyuma rero ubwo ibi bitangazwa n'ibinyamakuru nari maze kukubwira hejuru twavuga ko nabyo hari igihe biba byabayeho kwibesha cyangwa wenda hari nabyo byaba byandika ibyo bitoraguye hirya no hino nta proof nta makuru yizewe bifite. None se ibinyamakuru byanditse ngo ku itariki 5 zo ku kwezi ngo habaye journée morte no kuvuga umunsi utagira igikorwa umunsi upfuye aho abanyeshuri batiga abakozi ntibajye ku biro abacuruzi ntibafungura amaduka kuba byanditse se ngo byabaye muri Goma kandi nta byigeze biba. Urakoze cyane ngo urakoze rwose ku icyo kintu tubwiye kuko hari igihe abantu baza bati rwose dore byakozwe n'aba ngaba urabona na gutya ariko aha ngaho tumaze impungenge. Urakoze cyane. Ikibazo cya nyuma Oscar urakoze rwose kandi wakoze kuduha umwanya ariko ndagira ngo tunkubaze ikintu gito niki AFC M23 muri gutekereza kuba mwakora kuri abaturage ba hano muri za Rubaya ko tubona inkangu zikomeje kugenda ziba nyinshi zageze abantu bango wenda hari no kwacukurwa amabuye y'agaciro ariko turi kubona n'ahatari gucukurwa inkangu ziri kuhaba ndetse zigahitana abatari bake. Niki nk'ubuyobozi bwa AFC M23 bari gutegura kuba bakora kuri izi nkangu ziri kuba hano muri bice bya za Masisi hano muri za Rubaya? Yego muzi neza ko twatangarije abantu bose tukimara gufata Rubaya ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4 2024 tuba twageze Rubaya tukimara kugerayo ku itariki 5 z'ukwa 5 nyuma y'iminsi 5 twasohoye itangazo tuvuga tuti icyama ntabwo kigiye kwivanga muri biriya bintu by'ubucukuzi bw'amabuye no gucuruza bwayo ahubwo tuzaha umutekano abari basanzwe babikora babikomeze nta mwana cyama numwe yaba umusivile umukada umusivile yaba umusirikare awemerewe kwivanga muri biriya bintu. Uko byakomeje rero kugira amagingo ya tukababwira abakore amakoperative yabo bakora amasosiyasiyo yabo akurikirana ibyo bintu turabacungira umutekano ntabwo uzahungabana kandi niko bimeze
rero bigaragare ko babishyizemo intege nkeya, ubwo umurimo yabo urimo uracumbagira, ubu bizaba ngombwa ko mbese tubegera tukongera tukabagira inama nshyashya. Ariko wenda aho ngo ni kubijyanye n'imikorere, ndimo ndibaza icyo ubuyobozi bwa FC/M23 bwabutekereza kuba bwakorera abaturage, kuko urabona hariya hantu hameze nk'aharimo ibibazo bigiye bitandukanye, kuko niba n'ahantu hadacukurwa haba inkwangu, ibyo ari byo byose hakaba hari igikorwa kiri gutegurwa cyo kugira ngo wenda abaturage batangire batekerezwe. Ubwo rongera nibyo nifuza ko niba hari icyo mwamuri kubatekerezaho mwatubwira. Ibyo nari mbabwiye ni kubahamagara tukabagira inama noneho y'imikorere iboneye n'imiturire iboneye, yaho bagomba kunyuza imigenda y'amazi, ibyo byose mbese tugiye kubihagurukira tubagira inama, ariko icyangombwa ni uko ari bo bakomeza bakiteza imbere biriya bikorwa. Urakoze cyane afande. Murakoze Jeune Official n'abakunzi bayo. Akazi keza. Yes, bakunze Jeune Official, ngira ngo mwamaze kubyumva. Ntekereza ko twe twagennye bike, ariko nyine bigendanye nuko umwanya waruhari kuri Oscar Barinda bitumye tubaza byinshi cyane. Ubwo hari n'amakuru menshi twagombaga kugarukaho kubijyanye n'imirwano iri kwa muri za Kazinga, twari twabigarutseho. Kinshasa iravuga ko yahafashe, ariko urumva ko Oscar Barinda avuga ko rwose bo bakihagenzura. Ibi bitero bimaze iminsi biri kuvugwa Igoma, nabyo afande Oscar Barinda hari icyo amaze kubitangazaho. Ni byinshi cyane. So rero twihuse cyane, tureka twakire na mugenzi wacu n'ubundi ku murongo wa telefone Vincent, kugira ngo tugarukane no mu yandi makuru. Ariko none muri aka kanya reka ajyagiye twibajya ahubwo kuba twagaruka kuri iki kibazo cya drone, nuko mbona ari inkuru ikihuta cyangwa se kirishya, binashoboka cyane kuba bitanaramugeraho. Ariko hano ndimo ndabona amakuru arimo kuvuga ko rwose ngo bahanuye drone. Ni itangazo wenda tunihuse cyane twahita turishyira kuri screen mukabugenda muricishamwe amaso, kuko ni ibimaze gutangazwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko Gisekedi ajya akunda kubita rwose ngo ni nananirwa rwose mba numva ntanabisubiramo, uko burya gufata igisirikare cy'igihugu kacyita ririya zina biba ari ibintu bigayitse cyane, biba ari ibintu bitumvikana. So ku buhanga bw'ibyo rero reka tugerageze dushakishe mugenzi wacu Vincent izindi nkuru cyangwa se andi makuru yose tuyinjiranemo, ubundi sasa turebe uko situation imeze, tujye no mu bindi bice byinshi no hirya no hino. Ku buhanga bw'ibyuma already mugenzi wacu Vincent yamaze kuba ahagera. Vincent, wiriwe neza? Neza Python. Urakomeye? Nakomeye. Alhamdulillah kabisa. Hanyuma Vincent, twihuse cyane, nahoze ku murongo wa telefone, nahoze ndimo ndavugana na afande Oscar Barinda mubaza kuri ibitero biri kuba ahantu bita za Kazinga, mubaza ku bitero bimaze iminsi kuvuga mu nkengero z'umujyi wa Goma ngo bari hafi mu birometero bingahe ku ruhande rwa Kinshasa, ariko byinshi agarukaho. Wenda amakuru yacu twayahera Vice kuri itangazo rimaze gusorwa na FARDC n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagaragaza ko ngo haba hari drone bagize gutya rwose bamaze guhanura. Mbere yuko tujya muri byinshi, nibyo igisirikare cya FARDC mbere yuko gisohora itangazo nuko bamwe mu basirikare ba FARDC bari kumwe n'abazarendo ahitwa Mikenke bagaragaye bifata akavidewo nyine bagaragaza yuko hari indege bahanuye, batangira bavuga yuko ari indege y'igisirikare cy'u Rwanda, ariko baza kwerekana drone ebyiri nk'uko no mu magambo yabo babivugaga. Yerekana ako kavidewo rwose ubu tuvugana mpite ngaterekaho dukomeze kariho komeza. Yego, nyuma yaho rero igisirikare cya FARDC nacyo kiza gusohora itangazo cyemeza ibyavugwaga n'aba abazarino ndetse n'abasirikare ba FARDC. Itangazo rero mfite imbere yanjye ryanyuze ku rubuga rw'igisirikare cya Kongo, baragira bati les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont abattu avec succès des drones ennemis appartenant au Rwanda Defense Force et leurs alliés à Mikenke. Byerekereje mu Kinyarwanda baravuga ngo ingabo z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zabashije gukora igikorwa cyo kurasa drone ebyiri z'umwanzi igisirikare cy'u Rwanda. Abafatanyabikorwa n'abafatanyabikorwa babo mu gace ka Mikenke barakomeza bati
après qu'ils avaient violé illégalement l'espace aérien congolais dans la zone de Minembwe. Ati nyuma yuko bavogereye ikirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo butemewe n'amategeko, ati mu bice bya Minembwe, ati twahise turasiza drone. Barakomeza bati cet acte d'agression constitue une nouvelle provocation et une violation de l'accord de Washington. Ati iki gikorwa cyo kwiyenza, iki gikorwa cyo kudutera, ati kigize ubushotoranyi no kubangamira nkana no kubangamira nkana amasezerano ya Washington. Barakomeza bagira bati mais nos forces restent vigilantes, disciplinées et prêtes à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ati igisirikare cyacu ati kirakomeza kuba maso, ifite discipline kandi cyiteguye gukomeza kurwana ku butegetsi bw'igihugu no kurinda ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Barangiza bagira ati les parts de fait continueront de protéger notre ciel, notre territoire et notre population contre toute menace. Ati igisirikare cya FARDC kizakomeza kurinda ikirere cya Kongo, kirinde ubutaka bw'abaturage, kirinde abaturage ba Kongo. Ati uwabasagarira wese ati guteguye kumwivuna. Bararangiza bagira bati la partie ou la mort, la patrie ou la mort. Ati igihugu cyangwa tugahitamo gupfa. Iryo tangazo basohoye, ariko n'ubundi bahita nakumenyesha yuko bije nyuma yuko AFC M23 yagaragaje itero bitandukanye byakozwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akaba gace ka Mikenke ndetse n'agace ka Karingi n'agace ka Gakenke. Baragaragaza yuko yaba mwanya bice, yaba centre ya Mikenke, yaba centre ya Minembwe, ibice byinshi ko byibasiwe n'ibitero bya kino gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera ku itariki 8 ndetse n'itariki 9. Ubwo rero mu itangazo basohoye bakaba bagaragaza yuko izi ndege bazihamiriye ku itariki 9, kuko niko bavuga bo, bakagaragaza yuko aribo bazihamiriye. Mu gihe M23 yagaragaza yuko indege za FARDC n'abafatanyabikorwa babo zateye ku itariki 9 n'ubundi gukomeza kubuza ubuzima abaturage. Bakanagaragaza yuko ari abaturage benshi bavuye mu byabo za Minembwe centre, za Mungiro, za Minembwe, ndetse hari n'abapfuye, harimo na radio communautaire urubuga twavuze bakungana barashwe, ndetse kakagaragazwa yuko hari n'intara ya Vodacom nayo yarashwe, harimo n'umwana w'imyaka 11 w'umukobwa witwa Jolie Nyirandorimana wakomerekejwe n'ibi bisasu byatezwe cyangwa byatewe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko abantu bari nabi bitari kugenda banabigaragaza. Urabona yuko icyo kiravuga yuko izi ndege ari za RDF, kuko n'ubundi basanzwe bagaragaza yuko bahanganye na RDF atari M23. Ibi byinshi ubundi basohora amatangazo bagaragaza yuko M23 itabaho ari uko bahanganye na RDF. Ntabwo ari igitangaza rero kubona zaba ari za M23 n'ubundi bikarangira bazitiza RDF, kuko bagiye babigaragaza mu bitandukanye, yaba ari igisirikare mu gutezi wacu yari Kenge, yaba ari inguri bakuzaje ugiyeho, ndetse n'ibyo mu yaje atangaza n'abandi bayobozi batandukanye. Itangazo cyaba kirimo no kuba yaba avuga ko ari RDF kandi ari ndaye mu 23 n'ubwo itarabona itangazo ya M23 cyangwa ibakana. None Vice, tumaze iminsi turi kubona kandi ntekereza ko turi no mu babitangaje ko hano za Minembwe yaba za Mikenke ari ibice biri kugenzurwa n'ubundi na AFC M23. Se byashoboka bite ko urabizi ko ejo n'itangazo rya Lawrence Kanyuka banagaragaje ko ngo izi ndege zitagira abapilote ziriwe zirasa mu bice hano mu centre ya za Minembwe, ku buryo ngo abaturage benshi banahunze. Ubwo ronje nkibaza ukuntu yaba ari drone ya M23 bakayirasira muri ibyo bice iri kugenzura M23, nkibaza aho baba bayirashe bari n'iki nje, aho ngaho niho hantu ngubu hari urujijo kuri njyewe. Urumva ntabwo kuvuga yuko M23 bice irimo biri kuraswamo na leta itabura kurasa indege yose yageramo. Icyo cyo mu cy'abana bitewe n'ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho bafite, ko yaba iri mu gice kigenzurwa na AFC M23, ntabwo bibuza yuko FARDC n'abambari bayo bayirasa. Bivuze yuko indege nabo bayirashimika uburyo bugezweho. Ntabwo rero bivuga ko yaba iri muri Mikenke, yaba iri
muri za santere yaba iza Karisenye yaba iza Karingi ntabwo bivuga yuko batayirasa kwirasa bayirasa ahubwo ukwiye kwibaza impamvu bayirasa bakayiterura u Rwanda. aha nguko rero urakoze cyane Vincent, ubwo twahita tujya kuri iyi mirwano muri za Kazinga, ngira ngo naho twe twahagarutseho ko hari ibitero bikomeye cyane, ariko nyuma y'uko twabonye ibinyamakuru byinshi biri kugenda bitangaza uburyo ki byaba byamaze gufata hano za Kazinga n'iki byose, Vise hari amakuru ari kutugeraho mu kanya Oscar Banarena bigarutseho avuga ko ngo ibi ari ibinyuma, ngo Kazinga nibo bakifite gusa ngo ni imirwano iri kubera mu nkengero y'umujyi ya teritwari ya Warikare ndetse na Masisi, ariko aka gace n'amahanga n'iki byose Afande Oscar Banarena rwose hamije ko aribo bakiri kubigenzura gusa, ariko ntago bikora ko turi buze kugaruka tugira ngo udufashe kugaruka ku biri gutangazwa n'ubundi nabo binyamakuru bivuga ko biba bibogamiye cyane ku ruhande rwa Kinshasa. Buriya abavugizi bajya bitondera ibyo bavuga, nyine bavuga iby'ubuvugizi. Nk'iki cyatangajwe n'uwo bita Katsuba Rodriguez, n'umwe mu banyamakuru bakorera mu bice bikontororwa na AFM 23. We yagaragaje yuko iyi Kazinga imaze iminsi 3 igaruriwe na FARDC na Wazalendo. Yanagaragaza yuko ubutegetsi bwa AFM 23 bwari bumaranye mu gace ka Kazinga ibyumweru bigera muri 2 nyuma yuko n'ubundi bahati Wazalendo. Ikindi nanone umunyamakuru bita Steven Wembe ni umunyamakuru uri mu matwara ya AFM 23 kandi ukunda gutangaza kenshi na kenshi inkuru zicukumbuye n'ubuyobozi bwa AFM 23 bwa kane. Nawe yagaragaje yuko nyuma yuko ubutegetsi bwa AFM 23 n'ikirikare bafatika mu gace ka Kazinga, nyuma AFM 23 yagiye kugatakaza ikaswe na FARDC ndetse n'abarwanyi bo muri Wazalendo. Agaragaza yuko we aka gace kugira ngo FARDC ndetse n'Wazalendo bagafate byanaturutse ko M23 ikuye mu gace ka Ndetse n'agace ka Boabo muri Masisi. Abigaragaza rero mu gihe n'ubundi ikinyamakuru cya Actualité TV kibogamiye ku butegetsi bwa Kinshasa n'ubundi cyagaragaje yuko aka gace ka Kazinga kari muri sekiteri ya Osoba nyungu teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, n'ubundi kigaruriwe na FARDC mu buryo bufatika no ku itariki 9 z'ukwezi kwa 2026. Avuga yuko ari nyuma y'ibyumweru 2 n'ubundi AFM 23 igenzura kano gace ikambuye Wazalendo. Akagaragaza yuko habaye imirwano ikomeye cyane, impande zombi zikoresha intwaro zikomeye ku buryo butoroshye. We rero mu magambo y'ishyize amakuru nk'uko bigaragara n'ubundi asubiramo bimwe byatangajwe na Katsuba nabyo byatangajwe na Steven Wembe n'ubundi ko Boabo ndetse na Ndetse n'ubundi mu 23 yahindikuye bigatuma Wazalendo tuma abana bakanyine kino gite giherereyemo Kazinga ndetse ku buryo bufatika ejo ku itariki 9 akaba ariho babaciye kwa kontorora mu buryo uhoraho. Ibitangazwa na Oscar rero nk'umuvugizi wa politike niko avuga kubera yuko abafite n'icyizere yuko batubara kuyishyura. Ariko Mukaya yavuze ko ibinyamakuru Vise nabyo nabimubaje bijyanye n'ibinyamakuru batese ko ubushize biherutse gutangaza ko ngo byaba ngo umujyi wa Goma tariki ngo ni tariki 5 ngo nta kintu kigeze gikorwa muri uyu mujyi, ngo n'abanyeshuri ntibize n'abakozi ba leta n'iki byose ngo ntibigeze bakora, ngo ari umunsi uraho nyine ngo udakora ngo utagira ikintu gikorwa umujyi wa Goma. Ati ibyo bintu byari byo mu by'ukuri, ibyo bintu niko byari bimeze cyangwa byari ibyo binyamakuru nyine nabyo byanditse ibyo byishakiye? So rero awe akaba rwose agaragaza ko ibinyamakuru biba nabyo nta proof bifite. So wenda nyine reka tugenene kuri ibyo nabyo uba utangaje twumve ko nabyo birashoboka, ariko ikigaragara cyo nuko Vise nkurikije ibice biri kuvuga mu guko bari kurwaniramo ndetse n'uburyo Kinshasa iri kuvuga ko yafasha ahantu n'iki byose, navuga ko nabo Vise arega byose ni ibyo baba bari gutangaza. Birasaba ko wenda umuntu aba yibonera nk'umuturage w'aho hantu akaba rero noneho ahubwo utubwira ukuri, kuko yaba ibya Kinshasa nayo ni nk'uko nabo babitangaza. Ibintu zitondera ni ibivugwa n'abanyepolitike cyane cyane abavugizi b'imitwe yitwaje intwaro. Ntabwo wigeze ubona Dr. Oscar Barinda yigeze yemera ko Puezero yafashwe cyangwa Mikenye. Nta miti yazegera kwemerera yuko hari igice runaka AFC yatakaje.
nanabikwemera azakubwira ko bavuyemo ku butaka. Ubu rero ni ibisanzwe yuko abavugizi byaba ari ku ruhande rwa leta byaba ari ku ruhande bahanganye batangaza nyine ibihumuriza bari ku ruhande rwabo. Vise tuve kuri iyo nkuru tugaruka kuri iyi nkuru y'umuriro ikomeye cyane. Kisangani haravuga ngo abashinwa bagera kuri 2 bafashwe bashinjwa kugambanira kino kibuga cya cy'indege cya Kisangani cya Bangoka, kikaba kinagira gutya rwose kikanaraswa, donc bigatuma kibitagenda neza. Aya makuru nayo akaba ari amakuru tugomba kugeza kwa dukurikiye nona. Yenda mbere yuko njya za Kisangani nagira ngo manze ngaruke Warikare, kubera yuko Warikare nako agace bita Mukore na agace n'ubundi kari mu birometero 354 uvuye mu mujyi wa Goma. N'ubundi hari amakuru agaragaza yuko AFDM 23 n'ubundi yamaze kugatakaza, ubu kamaze n'ubundi kwigarurwa na Wazalendo. Aka gace ka Mukore kakaba gaherereye muri lokalite ya Barindi muri groupement ya Kisimba, mu birometero 359 nyine uvuye mu mujyi wa Goma. Biragaragara yuko n'ubundi nyuma yuko AFDM 23 gafashe akaba ari kagenzura, ubu ngubu nako yamaze kugatakaza. Abarwanyi bayo ubu ngubu berekeje mu gace bita Ihura nk'uko bigaragazwa n'ibinyamakuru ndetse n'abasozi ndetse bateye nabi no bite. Bakagaragaza yuko hari n'abaturage bagera muri 3 bahasize, abandi benshi bagakomereka. Ikindi koko bagaragaza yuko kano gace ka Mukore ari agace n'ubundi kegereye ibice by'ishyamba, ko abaturage benshi n'ubundi bahunze mu ishyamba kubera yuko bafite ubwoba ko M23 n'ubundi ishobora kongera kwasubira kuko yahungiye mu gace bita Ihura n'agace bita Karonge. Bikaba bigaragara yuko ibice bya Karonge bituranye nabyo ndetse n'amasibo n'ukundi abaturage benshi bahungiye, bikaba byateza ibibazo by'uko abaturage babura ubuzima, ko ariyo mpamvu n'ubundi bahungiye. Icyo wari ubuzeho rero cya Kisangani n'ubundi nyuma yuko twerekanye ibyatangajwe n'ukwezi kwa Kinshasa bavuga yuko AFDM 23 ifatikanije n'ingabo z'abashinwa cyangwa bo Abashinwa barimo barasa kino kibuga cya Bangoka. Ubu ngubu noneho Kinshasa yatangaje yuko yafashe abashinwa babiri n'intasi za AFDM 23 bafatanyije nabo mu kurasa kino kibuga cya Bangoka, bakaba bari gukurikirana nk'uko Kinshasa imaze kubitangaza. Ariko ubwo nabe iri gutekereza ntago twahamya, nta makuru ya nyayo yuzuye bafite. Ntabwo nzi niba bafite amakuru ya nyayo cyangwa atari nyayo, kubera yuko AFDM 23 n'ubundi yibaye ntabwo yabyemera yuko ikorana n'abashinwa kwiga byerekeranye no kurasa kino kibuga. Ariko mu bihe bitandukanye urabizi ko AFDM 23 yavuga yuko nayo yakoresha abacancuro atari Kinshasa yemerewe gukoresha abacancuro. Ntibyagutangaza rero kuba yakorana nabo mu buryo bwo kugira ngo ugere ku ntego yayo, na cyane ko yabivuze mu itangazo cyabo. Aha, ngibyo rero ni ibyo muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Vise n'izindi update rero wategura abakunze Jeune Official, ubwo rero twaguha umwanya ukazigezaho mbere yuko tukurekura tukajyana no mu bindi bikorwa. Yenda kamere ku ruzinduko Perezida Paul Kagame yagiriye mu Bufaransa. Perezida w'u Rwanda nyine Paul Kagame yagiriye uruzinduko mu Bufaransa, yagiye mu nama ijyanye n'ikoreshwa ry'ingufu za nucléaire mu iterambere. Aho ari inama yateguwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, ivuga yuko ari insanganyamatsiko igira iti ikoreshwa ry'ingufu za nucléaire mu iterambere ry'isi. Akaba rero abakuru b'ibihugu bagera muri 60 bagiye mu inama iri kubera aho bita Boulogne-Billancourt hafi y'i Paris, yateguwe na leta y'Ubufaransa n'ikigo bita International Atomic Energy Agency. Paul Kagame rero akaba yajyanye na bamwe mu bakozi b'ikigo cya leta y'u Rwanda Atomic Energy Board bitabiriye inama mu Bufaransa kugira ngo bige ku byerekeranye n'ikoreshwa rya nucléaire. Atangiza iyi nama rero Perezida Emmanuel Macron yavuze yuko bahuriye ku gitekerezo kimwe cyo gukoresha iriya ngufu ya nucléaire. Akavuga yuko rero igitekerezo cyoroshye kugira ngo abati dukeneye ingufu za nucléaire kuko ari isoko y'iterambere no kwigenga. Avuga yuko rero iyi nama iteganya ko izaba mu buryo bwo kungurana ibitekerezo ndetse ikuzwe n'intambara irimo kuba mu Iran no mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Avuga yuko rero ikindi kizakorwa ari uko
bazarebera hamwe uburyo izo fu zakoreshwa kandi hatagize ubangamirwa. Leta y'u Rwanda ivuga ko ifite umugambi wo gukoresha ikoranabuhanga rya small motor reactors mu kubyaza amashanyarazi infu za nucleaire ubundi bwo kunganira amashanyarazi akomoka ku infu z'amazi nk'uko Leta y'u Rwanda yabitangaje nayo. Iyi nama rero Perezida Kagame akaba yayitabiriye mu bakuru b'ibihugu bagera muri 60 bayitabiriye nk'uko na ambasade y'u Rwanda mu gihugu cy'Ubufaransa yabitangaje. Ikindi nuko izi ngabo z'u Rwanda zatanze icyumba cy'amashuri zavugurura Cabo Delgado muri Mozambique. Mu muhango rero wabereye Cabo Delgado, inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri mu butumwa mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique zatanze ibyumba 3 by'ishuri zavuguriwe ku ishuri ribanza rya Matomia. Ibikorwa rero cyakozwe kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Werurwe 2026 inzego z'umutekano z'u Rwanda zigize itsinda rya gatandatu rya Rwanda Security Force icyo bita Task Force Brigade Group. Ibyumba rero by'amashuri 3 byatanzwe by'uburere n'inzego z'umutekano z'u Rwanda nyuma y'uko ibikorwa byo kubyuzuza byari byakozwe mu gukora n'ibitero by'iterabwoba byagabwe mu karere ka Matomia nk'uko ubutegetsi bwa Mozambique bubivuga. Uretse ibi byumba by'amashuri byatanzwe hashobora no kugerwaho ibindi bikorwa bitandukanye. Bakavuga yuko ibyumba rero by'ibikorwa byibura n'abanyeshuri bagera mu 150 ko byagaragajwe n'izina ry'umuyobozi w'inzego rero z'umutekano z'u Rwanda Lieutenant Colonel Frate Rwabugambe akaba n'umuyobozi w'imikoranire hagati y'abasivile n'igisirikare yavuze ko kubaka ibi byumba by'amashuri biri mu murongo wo guteza imbere uburezi no gutsimbataza imikoranire hagati y'inzego z'umutekano z'u Rwanda n'abaturage b'u Rwanda nk'uko yabitangaje. Akavuga yuko rero u Rwanda ruzakomeza gukorana neza na kino gihugu ndetse no kugeza ku baturage ibyo bifuza. Tugiye mu burasirazuba bwo hagati rero imirambo y'abasirikare barindwi ba United States of America biciwe mu ntambara ya Iran ndetse na Amerika na Israel muri Kuwait. Amasanduku arimo imirambo yamaze gushyikirizwa iki gihugu cya Amerika. Vice President James Vance na Minisitiri w'Ingabo Peter Higginson bari mu muhango wo kwakira aya masanduku nyuma ya 6 bari bakiriye. Rero ubu ngubu noneho bongeye kwakira indi mirambo igizwe n'abasirikare barindwi nk'uko byatangajwe. Ingabo rero zirwanira mu kigo cy'ingabo zo mu kirere aho bita Prince Sultan Air Base muri Arabia Saudite. Akaba ariho imirambo yaturutse noneho ikomezanywa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byatangajwe. Iran nawe yashyize hasi drone ihenze cyane ya Amerika yaho igisirikare rero giharamituramatwara muri Iran cyatangaje ko twahamiye drone y'intambara y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni drone yo mu bwoko bwa American MQ-9 drone imwe igura akayabo kagera kuri miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Ikaba yahanuriwe mu ntara ya Butte mu majyepfo ya Iran nk'uko igisirikare cya Iran cyatangaje. Scott Reiter wandika amakuru ku ntambara yo muri Iran yemeza ko ari drone ya 11 yo muri buriya bwoko bwa MQ-9 ihanuwe n'igisirikare cya Iran iyo ntambara yatangira. Scott Reiter wabaye rero mu ngabo za Amerika yemeza ko igihugu ku munsi gikoresha agera kuri miliyari 2 z'amadolari mu ntambara kirimo cyangana na Iran. Amakuru akaba anavuga ko Israel yaba irimo itaka uburyo ihagarika intambara bitewe n'uburemere yafashe n'ingaruka yagize ku bukungu bw'igihugu. Ikinyamakuru cyatangaje. Washington Post rero ikinyamakuru gikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko bigaragara ko intambara ya Iran iri mu maboko ya Perezida Donald Trump kuruta uko byaba mu maboko ya Israel. Ariko Iran nayo ikavuga yuko bitari mu maboko ya Amerika ko iri mu maboko ya Iran. Abayobozi ba Israel ariko batangiye kwibaza niba bikiri ngombwa kurwana kugera banyitse ubutegetsi bwa Iran nk'uko babitangaje. Umwe mu bayobozi bavuganye na kiriya gitangazamakuru wo mu Israel yavuze ko batumva neza ko ahari inyungu bafite zo kurwana kugera bahiretse buno butegetsi. Ariko hari andi makuru avuga ko kubera ibitero bya Iran mu gihugu Amerika ifitemo ibirindiro, igihugu cyaba kirimo kwimura ingabo zacyo gakava mu birindiro bari barimo mu bihugu muri Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq, Jordan, United States of Arab Emirates ndetse na Syria n'ahandi kugira ngo barebe yuko abasirikare babo batakomeza kwitwa nk'uko bagiye babitangaza. Ariko Iran ikavuga ko ifite imbaraga nibura kurwana nk'amezi agera muri 6 ihanganye
n'abantu banyamerika ndetse n'abanyayisirayeli igatangaza ko uwo ari we wese uzafata Amerika ndetse na Isirayeli izamugaba ibitero kugira ngo ibashe kumutsinda nk'uko babitangaza. Kadusoreze ku makuru y'imikino avugwa muri Congo Brazzaville. Uwitwa Jean-Guy Blaise Mayora wahoze ari perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Congo Brazzaville yakatiwe igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'iyezandonke kunyereza amafaranga agera kuri miliyoni z'idolari no gukoresha impapuro mpimbano nk'uko byatangajwe na kino gihugu. Nagushimira Faita. Urakoze cyane. Yes, nguko rero ngayo bakunze Jeune Official, reka duhinire hano amakuru yacu. Ngo nizere ko mwese rero mwamaze gukora like kuri iki kiganiro, abatarasubscribinga namwe mwamaze kubikora kugira ngo buri ko inkuru zacu zihageze muzagiye muba mu mbere mu kubona amakuru akihagera. Turabakunda cyane, tuze gusubira mu yandi masaha. Nyagasana akomeze abarinde kandi abane na ciao.